Jatend migawo mar ohala e pacho ka endi KINYANJUI owacho ni okang' mar piny Tanzania geng'o jopinje maoko timo ohala matindo e pinyno en ataro mar winjruok mar riwruog pinje mag Afrika ma ugwe miluongo ni EAC, kendo gie sani okang'no hinyo ohala mag mwandu mawuok piny Kenya ka. Owacho ni piny Kenya dhi timo twak makende kod piny ma Tanzania, to ponono ni winjruok ok obetie, to piny Kenya bende dhi kawo okang' ma piny Tanzania okawo ne jo ohala ma Tanzania. The measures taken by Tanzania have actually made our goods to be more expensive and therefore not competitive. In most of the categories, they've gone up by about 25%. Some of the products that we were selling in markets within Tanzania, including farmers' choice products, now attract an inspection fee of 68%. So when you add 68% to the 25%, it comes to around 98%. So that simply means that we are not able to sell literally anything into that market. As to whether retaliation is one of the cards on the table, maybe the point is we can't rule it out. But I think that should really be the last thing. The first thing is to give diplomacy and negotiations an opportunity. And that's really the direction we want to go. And we believe at the heart of it all, Kenya and Tanzania are great partners. Jo Kenya moting'o jo ohala kod riwruoge makedo ne ratiro mar oganda